Dakle, poštovani profesori, poštovani gosti, poštovani predstavnici medija, pomaže Bog. Kad se predstavim, ja sam Gordana Kangra-Mikulić, dvostruki magistar akademike, inicijator, organizator, samouniverzitetski profesor, u okviru kojeg ste svedoci mnogih izlaganja naših cenjenih profesora i doktora nauka petkom u prostorijama ćirilice. Desetine izlaganja u okviru sabora možete pogledati na sajtu www.suprof.org. Danas imamo posebnu čast da je sa nama profesor dr. Radmilo Marojević i dr. Milica Tomašević. Profesor dr. Radmilo Marojević je filolog, slavista, profesor emeritus Pan-Evropskog univerziteta Aperion u Banja Luci. Profesor dr. Marojević je u Beogradu završio Filološki fakultet, grupu za ruski jezik i književnost i fakultet političkih nauka, međunarodno-politički SME. Predavao je na Fakultetu političkih nauka od 1973. godine, na Filološkom fakultetu u Beogradu izabran je za docenta 1980. za vanrednog profesora 1984. a za redovnog profesora 1988. godine, a za redovnog profesora za ruski jezik i književnost na Pan-Evropskom univerzitetu u Banja Luci izabran je 2010. godine. Lektor je ruskog jezika na Moskovskom univerzitetu, gostujući profesor na filozofskim fakultetima u Nikšiću, Istočnom Sarajevu, Banja Luci i Nišu, ja za akademika Međunarodne slovenske akademije nauka i umetnosti izabran je 1992. godine. Bio je prvi student prodekan Filološkog fakulteta 73. i 74. godine, predsjednik Udruženja književnih prevodilaca, predsjednik Saveza slavističkih društava Srbije, dekan Filološkog fakulteta 1998. godine i 1999. predsjednik Srpskog fonda slovenske pismenosti i slovenske kulture i glavni urednik slavističkog zbornika od 1986. godine. Bavi se rusistikom, srbistikom i paleoslavistikom, istorija jezika, tvorba riječi, onomastika, komparativno-istorijska i konfrontativna lingvistika, staroslavenski i staroruski jezik, gramatika i teorija prevođenja. Objavio je na srpskom preko 700 rasprava, članaka i drugih priloga i oko 80 radova u ruskim naučnim časopisima i zbornicima. Profesor Marojević je objavio i više od 20 knjiga. Dr. Milica Tomašević, naučni savjetnik u penziji, bila je zaposlena u laboratoriji za fiziku okoline Instituta za fiziku Univerziteta u Beogradu, koja je u sastavu jednog od centara izvrsnosti radila u okviru multidisciplinarnih istraživanja iz oblasti fizike atmosfere, gde je rukovodila timom za monitoring zagađenosti vazduha. U okviru proučavanja mogućnosti biomonitoringa, dr. Tomašević se posvetila istraživanju u okviru nekoliko tema. Najviše je radila istraživanja na razvoju i upotrebi listova drvenastih biljaka i mahovina kao biomonitora zagađenja vazduha u gradskoj sredini. Biomonitoring u savremenim naučnim istraživanjima razmatra kao metoda komplementarna referentnom instrumentalnom monitoringu. Dr. Tomašević je autor i koautor brojnih publikacija, među kojima su i one iz kategorije vrhunskih i istaknutih međunarodnih časopisa sa visokim impact faktorima i citiranošću radova. Dr. Tomašević član RAS akademije, član je Nacionalnog međuresornog koordinacionog tela za ispitivanje posljedica NATO bombardovanja, uključen je u aktivnost Saveza pravoslavnih žena, osnovan sa blagoslovom Srpske pravoslavne crkve. Dakle, tema današnjeg izlaganja je kako se boriti protiv veleizdaje. Zaista nije čudo što danas čovjek pokušava da stigne do što više informacija jer događaji posebno od vremena zdravstvene krize poprimaju distopijske, sunovratne okvire i tendencije kako to nikada u istoriji nije bio slučaj. Informacije danas predstavljaju poseban i jedinstven resurs i to u sasvim drugom obliku nego što je to bilo u drugim istorijskim kontekstima. Jedan od razloga je tehnološka upotreba i obrada informacija, a drugi je upravljanje informacijama kao strateškim oblikom rata. Upravo upravljanje informacijama predstavlja ključni moment opšte strategije globalističkog upravljanja svetom i ta predominantna strategija sadrži pre svega strukturu plasiranja lažnih informacija, koncepcija i metoda manipulisanja informacijama, a onda izgrađivanje trendova koji navodno trebali da vode izlasku iz ovog začaranog kruga opšteg civilizacijskog pada. Taj rat informacijama protiv čitavih naroda, protiv čovjeka u svim aspektima i protiv sve Bogom dane tvorevine zove se u jednom najznačajnijem aspektu mrežni rat. Mrežni rat pre svega operiše informacijama, društvenim težnjama i problemima na duboko manipulativan način. Provod je visoko organizovanih timova specijalnih službi koje prate i najmanji iskorak iz observirane populacije prema stvarnom rešenju
kriza redefinišujući i redizajnirajući težnje u trendove na štetu tih istih društvenih grupacija koristeći pre svega društvene mreže, medijske manipulacije ili druge institucionalne društvene tokove. Ovi trendovi sadrže čitav skup lažnih informacija, zapakovanih u zamke tzv. Izlaznih strategija, koji u današnjim okolnostima imaju nikakve relacije sa realnim mogućnostima određene društvene grupe ili čak čitavih naroda, tako da zapravo presreću realna ostrva narodnog otpora. I ta strateška podmetanja informacija i navedenih strategija drži čitava društva zarobljene u rješenjima ponuđenim iza kulisa upravo globalističke kontrole informativnih kretanja. Argumenti za ova razmatranja se često nalaze u nepoznavanju dometa današnjih tehnoloških mogućnosti, od neregulisanog pristupa osjetljivim podacima, od visokotehnoloških oruđa analize do delovanja kompradorskih vladajućih struktura u podršci tom sistemu na terenu. Posjetimo se samo kako s vremena na vreme neke od mreža istaknu da mogu snimati tokove misli korisnika ili možda je dobro navesti eksperiment Facebooka kada je sadržajima sa visoko emocionalnim nastupom bukvalno atakovane određene grupe korisnika i time izazvane takve posljedice da se eksperiment morao prekinuti i čak priznati takvu vrstu manipulacije. Naravno, nemoguće je uopšte izraziti dubinu utjecaja koju danas mobilni pametni uređaji imaju na opšte stanje korisnika, imajući u vidu da je moguća sinhronizacija stanja kao ciljana posljedica neposrednih događaja, izuzimajući informacije kao ključni segment mrežnog rada. Tako, na primjer, CES događaj 2025. godine se upravo bavio temom čitanja misli, a treba pomenuti pojam Taxcode, koji treba da se koristi u prikupljanju podataka za četvrtu industrijsku revoluciju koja obuhvata umjetnu inteligenciju i robotiku, zatim blockchain tehnologiju i tehnologiju tzv. internet stvari. Upravo navedena kontrola uspeva za sada da kontroliše tokove širom ratnih područja, širom sveta povodom najrazličitijih kriza i još uspeva diktirati primjenu zadataka globalističke agende. Naravno, pitanje kako konstituisati odbranu od globalističkog naleta u sred svih modernih zamki. Iako je ovom prilikom nemoguće definisati sve oblike informativnog manipulativnog nastupa globalističke mrežne kontrole, jedan od načina da se prepozna zloupotreba energije, manipulacija interesa šire društvene grupe je upravo praćenje realnih rezultata, ali ne oni koji prezentuju odjemu društvene komunikacijne kontrole. I takve disproporcije serviranih razmatranja i stvarnih efekata mogu se vidjeti širom svijeta. Brojni lažni antiglobalisti i njihovo mesijanstvo u predizbornoj kampanji i deljenjem po dolasku na vlast su nezaobilazan primjer ovakvog upravljanja informacijama i primjer posljedica mrežnog rata. Izuzetan primjer informativne kontrole mrežnog devlja može se vidjeti u Bliskom istoku, gdje se odvija kontrola posljedica ratnih dejstava usprkos milionskim protestima protiv operacije u području Gaze i to u brojnim državama tog regiona i kakva samo informativna, manipulativna kontrola je potrebna u ovom ekstremnom primjeru kada sve dalje teče po planu globalista. A sad pođemo na naše prostore i pogledajmo što su pre svega očekivali od društvenih kretanja kao što su na primjer studentski protesti, a šta se zaista događa. Često puta smo u toku proteklih 6 mjeseci čuli od brojnih analitičara da je ovaj gotov i da je čitava izdajnička struktura pred padom. No da li je baš tako? Neosporan dokaz o statusu režima su na primjer radovi na projektu Expo-a koji, kako vidimo, odmakli. Zatim neosporan je dokaz je teror nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji koji poprima dramatične momente napada na svijet i na sve životne uslove opstanka srpskog naroda. Zapravo, separatistička tvorevina ima potpunu podršku režima i odličnu zaleđinu i to je moguće samo ako režim ostaje stabilan. Pogledajmo nadalje u istočnu Srbiju, da li tamo stabilno gubimo suverenitet i da li takozvani investitori pokazuju na tako kritičnom strateškom projektu neku nervozu, da li su možda smanjili objem radova ili preuzimanje čitavog bazena prirodnih resursa. Nadalje, zapitajmo se koliko je ovaj režim profitirao od neplaćanja obaveza prema obrazovnim ustrojima, na primjer komunalnih usluga, i koliko je tek od uskraćivanja plata nastavničkog i profesorskom kadru i da li ćemo ikad saznati kuda su ti iznose otišli i da li su ta sredstva korištena za projekat Expo. Pogledajmo kako u ogromnoj većini studenata upravo iza leđa otimali obrazovne institucije, dovodeći ih otvoreno su izjavljivali do bankrota.
U istoriji je previše primjera zloupotrebljene energije naroda, najčešće mladih ljudi i naravno pitanje kako izbjeći ovakvu sinhronizaciju i kako čuvati najprimarnije interese društva. Potpuno je evidentno da kroz čitavih 6 mjeseci nije bilo pomaka u realizaciji zahtjeva i sama ta činjenica jasno ukazuje da sa ovakvom strukturom zahtjeva režim može da živi i to dosta dobro. U okupaciji ne postoji mogućnost za ostravljenje institucija. U okupaciji postoji samo borba koja je usmjerena na jedan ključni zahtjev kojim se stiču uslovi za propagaciju sistemskih zahtjeva. U okupaciji postoji borba sa koncentrisanim ciljem koji narodnu volju čini toliko moćno da ni okupator ne staje na put tom ključnom zahtjevu. Ponovo i ponovo, ako mi ne ispostavimo zahtjev za istragom nad radom institucije Predsjedne Republike Srbije ili jednostavno ostavku veleizdanika i tražimo ostavku veleizdanika i krivičnu odgovornost, mi se zapravo nalazimo u spinu događaja koji odgovaraju režimu. Podsjećamo urušavanje narodnog interesa. Ostavljamo prostor izdajnicima da se bave svojim projektima i sada već možemo prepoznati pattern takvih dešavanja. Najprije se odvijaju veliki protesti iz opravdanog nezadovoljstva naroda, ali nema ključnog zahtjeva. Efekti tog narodnog kretanja bude ograničen i naravno tako se pretraje do novih izbora, a u međuvremenu u senci događaja se realizuju svi procesi globalističke agende, dok mrežni rad servira sva objašnjenja i stavove u vezi tekućih događaja koji imaju sve manje veze sa realnošću efekata. I dok lažni izborni proces čuva veleizdanika samim izlaskom sa krivično odgovornom ličnošću u najvišem stepenu, tako u 13 godina imamo 12 izbornih ciklusa da bi studentski pokret ponudio to slepo rješenje u uslovima raspada države. I sada naravno ide i red mrežne pripreme za to pod navodnicima epohalno rješenje i to je stari dobri ciklus okupatorske mašine koja melje sve nacionalne interese. A sada pogledamo šta su ipak pozitivni efekti studentskih protesta. To je apsolutno pokretanje energije mladih koji okupator hoće da kontroliše raznim manipulacijama. Ali da li je to moguće u jednoj pravoslavnoj zemlji? Pozitivni efekti studentskih protesta je također i ogromna energija narodnog otpora, koja u jednom momentu uz jasan cilj može rezultirati promjenom pre svega veleizdajničkog nadzornika i budite sigurni da tolika energija u jednom malom narodu nije trivijalna činjenica za globaliste naših prostora. Pozitivan efekt su i demonstracija sposobnosti društva da u ekstremnim uslovima neposrednog utjecaja na životne uslove gotovo 1 milion građana, uzimajući obzir đačku, studentsku populaciju, nastavnički i profesorski kadar i roditelje, ne potone u građanske sukobe kao predominantan cilj okupatorskog izdajničkog plana. Čak i prostom analizom posljedice i tendencija može se veoma rano pretpostaviti ovakav razvoj događaja. Nadalje, ako ne dođe do redefinisanja zahtjeva sa ključnim zahtjevom na listi, postoji mogućnost da eliminišemo i ove pozitivne efekte. Ovo stanje je konačno dobro prepoznato u dokumentu o odbrani univerziteta, kojim je ponuđen sasvim korektan model i funkcionisanje protesta kao sistema kontinuiranog pritiska na režim i univerziteta u potrebu odbrane ključnih društvenih resursa, čija bi uzurpacija neminovno dovela do građanskih sukoba. I konačno, ako biste zaista htjeli da režimu pipnete puls, onda organizujte proteste podrške opstanku srpskog naroda na Kosovo i Metohiji, na primjer masovnim odlaskom na jedan od administrativnih prelaza ili masovnom posjetom Sveti na Kosovo i Metohiji, pa ćete vidjeti kako će stecište interesa početi drugačije da razmatra poziciju veleizdajničke klike. Odlazak na izbore sa onim koje je veleizdao srpske nacionalne interese će očuvati režim, njemu dodati nove igrače globalističkog pozorišta rezervisanih za primjenu sljedećih planova agende. I ta čuvena lista informacije su već okuplja antisrpsku globalističku grupu ličnosti u najvećem broju. Zato ne dajmo najprije sopstvene, bazične, društvene resurse kakvo je obrazovanje. Zato mi konačno prepoznajemo zamku ovako definisanih zahtjeva i postavimo ključni zahtjev kao uslov promjena u okupatorskim lancima, jer samo koncentrisana energija na promjenu ličnosti glavnog izdajničkog poslušnika može doneti rezultat, jer niko nigde nije spasao političku glavu izdajnika od pobunjenog naroda. I još nešto, svako ko se bori za pravednije društvo nikad nije gubitnik, a za pobjedu je potrebno energiju i borbu okrenuti protiv režimske klike i ne dozvoliti manipulaciju i degradaciju narodnih interesa.
Svakako pomenimo grupu građana koja je posvećeno davala podršku studentskim protestima, okupljajući se više od 1800 dana borbe za ostanak. Zato ovom prilikom hvala svima profesorima, gostima, medijima, YouTube kanalu Srpski narodni sabor Aleksandru Milutinoviću, medijima, hvala na podršci i medijima na Kosovo i Metohiji, novinaru Ivanu Maksimoviću, portalu www.ivanmaksimović.com i portalu kosovskaistina.com. Hvala Srpskom kulturnom centru Ćirilica Beograd i Bratskom udruženju Srpska solidarnost i posebno pukovniku Miloradu Đošiću sa porukom. Ugledajmo se na stare srpske strategije. Njih nisu zbunjivale igre neprijatelja. Eto toliko od mene, molim vas ko je to želi prvi da govori, ako ćete možda vi profesore da se obratite i da kažete na temu kako se boriti protiv veleizdaje. Kad govorimo o veleizdaji, moramo znati i kome to veleizdajnici raznog ranga i toliko decenija od 5. oktobra, Boga mi prije toga, ko je taj okupator. U tom smislu, htio sam da kažem na početku, da mi moramo da se borimo do slobode. Znači u jednoj, na vrlo specifičan način okupiranoj zemlji, odnosno srpskim zemljama. Ali ono što je bitno, mi možemo reći da za našu odbranu dovoljno je da se služimo istinom, ona nam je, da kažemo, dovoljan argument. Ali mi ne treba da se samo branimo istinom. Mi moramo da istinom napadamo i da osvajamo nove prostore. U vezi s tim htio sam da podsjetim na jedan od aspekata te okupacije i moguće odbrane od te okupacije, a riječ je o srebrničkom scenariju da se Srbi proglase za genocidni narod. U Hagu sam kao jezički ekspert branio generala Pandurevića. Njemu je bilo planirano 45 godina zatvora da bude on i naravno srpski narod, a to znači svi mi da budemo optuženi za genocid, za zločine protiv čovječnosti, već kako se formulišu u međunarodnom pravu ti takvi postupci. Ja sam uspio tamo u Hagu da odbranim toga, tako kažem, toga generala Pandurevića koji sad ovdje na televiziji, ali tako što sam se borio istinom. I tako što sam napadao okupatora. Na koji način sam ja to činio i postigao. Ja ću naravno samo ukratko taj segment izložiti. Prvo rekao sam, pošto su pitali da li sam ja znao šta se dešava u Srebrenici, rekao da sam ja tih godina uglavnom bio u Rusiji, ali sam pratio šta se tamo dešava, da se tamo sprema scenario da se Srbi proglase za genocidni narod. A da bi taj scenario uspio, onda je trebalo proglasiti da se tamo vrši zločin genocida nad nekim drugim narodom, pa je izmišljeno ime tom takozvanom drugom narodu pod imenom Bošnjaci. A Bošnjaci, to je arhaizam, isto što i Bosanci, to su Srbi koji žive u Bosni. Kao što su Hercegovci, Srbi koji žive u Hercegovini. Onda sam rekao da
se tamo pravio scenario da je Bill Clinton tražio od Izetbegovića da ne šalje nikakve svoje jedinice da eventualno zaštite stanovništvo, jer kako je Bill Clinton poručio, mi smo tamo spremili scenariju da se Srbi uhvate u zločinu. I onda sam rekao, onaj ko pravi scenariju za genocid, znači on u stvari i vrši taj genocid, i onda sam rekao, a evo vam ovdje među optuženima Billa Clintona uopšte nema. Onda sam rekao da u Bosni i Hercegovini živi jedan isti narod, Srbi, pored Srba pravoslavne vjeroispovijesti, tamo žive Srbi islamske vjeroispovijesti i Srbi katoličke vjeroispovijesti. Naravno, kad sam pomenuo Clintona, onda se ta optužnica malo uzdrmala, a onda kad sam rekao poslije ovih Srba pravoslavne, islamske i katoličke vjeroispovijesti koji žive u Bosni i Hercegovini, rekao sam, tamo je doduše bio izvjestan broj Srba Mojsijeve vjere i oni su stradali zajedno sa pravoslavnim Srbima u Jasenovcu i drugih logorima. To je bila uzbuna da su oni maltene odmah prekinuli svaku dalju raspravu, kažu nismo vas to pitali, jer odmah se postavilo pitanje da tamo nikakvi Jevreji nisu stradali, nego su stradali Srbi Mojsije vjere, ne zato što ispovijedaju judaizam, nego zato što su svjesni svoje srpske pripadnosti, jer kojim jezikom kao maternji govoriš tom narodu i pripadaš. I odmah se postavilo pitanje, a ko je to pravio Jasenovac i zločine protiv Srba različitih vjeroispovijesti. I onda bi se povezalo to pitanje sa Billom Clintonom, a on u stvari formalno je bio predsjednik Amerike, a stvarno je bio namjesnik dubinske države, jer list Jevrijska gazeta u Moskvi sa velikim zadovoljstvom na ruskom, pošto drugog jezika ne znaju, obavještava da Bill Clinton svu svoju vladu, to je svu svoju administraciju, ima kao i Lenin u boljševičkom prevratu, to je njegova sva administracija bili su sami Jevreji. I šta se desilo? Onaj moj advokat, bijače se grdno prepao, kaže ovo će biti veliki bum, moraš ti sutra da se vratiš u Beograd, mada je bilo planirano da ostane još u 2 dana da vidi ako se ima šta vidjeti u toj zemlji. A ja sam odlično znao da će oni to zataškati. I šta su radili? Ostavili su još izvjesno vrijeme ovoga Pandurevića, skratili mu tu optužnicu na onoliko koliko je već održao i da ga obrade kako bi on shvatio da ga nisam ja to oslobodio od te tamnice od 45 godina, nego da su to oni njega pustili i kao što vidite na raznim televizijama, on se jedva nekad dovede samoga sebe, da ne kažem neku drugu riječ, do neke poluistine, a Boga mi punu istinu neće da kažem. Znači, u vezi sa ovim o čemu mi raspravljamo, trebalo bi prvo postaviti pitanje iz samog ovog naziva Sabor univerzitetskih profesora. Znam odlično što je to Sabor, a ne kongres. Ja sjećam kad je održan drugi kongres takozvanih srpskih intelektualaca u Beogradu
1994. A pod imenom Kongres bio je projekat da se protjera i jekavica iz srpskog književnog jezika. Na čelu toga projekta bio je Pavle Ivić kao filolog koji je to kao najbliže bilo struci. Znači, dobro je što je to naša riječ Sabor, ali mi smo nekako još pojedinci koji se borimo na nekim svojim sektorima. Ovdje se, kam da pukne, nađemo 2 predstavnika kao danas ili eventualno 3 toga našega Sabora. Znači, mi smo morali da imamo i taj Sabor u nekom realnom obliku, da se on sastaje, da djeluje, da međusobno ne budemo ostavljeni svako iza svoga radnog stola i svojih mogućnosti spoznaje onoga što se zbiva, nego i da razmenjujemo, da kažemo, argumentaciju, da se pripremamo. A to znači mi moramo taj Sabor imati i u nekoj dvorani. Ali bojati se da su nama okupirane i dvorane. Bio je Sava centar, to je sve nešto privatizovano, ostalo. Znači moramo da tražimo oslobađanje svih dvorana, svih trgova, da bi mogao narod da se sastaje, da iskazuje svoje mišljenje. Isto tako, studenti morali imati svoje dvorane. One do duše imaju, ali nemaju svoju organizaciju. Kad su mene birali za prvog studenta prodekana na Filološkom fakultetu, puna sala heroja studenata je glasala za to, ali mi smo tada imali i Savez studenata. Nije slučajno da je Savez studenata poslije nekoliko godina u suštini ukinut, to jest on je utopljen u Savez omladine, pa kao spojio se Savez omladine i Savez studenata u Savez socijalističke omladine, ali studentski pokret je bio na taj način potpuno izopšten iz političkog života na univerzitetu. Znači, mi bismo morali prvo imati, postaviti Savez studenata, a uzgredno mi bismo morali, kad je već to radio Trump u svojoj zemlji, da sve te nevladine organizacije stavimo van zakona. Da se ukinu, da se tih aktivista, njihova imovina pregleda, da se sve to oduzme. Znači, to je jedan od oblika izdaje i nije nimalo slučajno da je pomenuti Trump govorio o toj dubinskoj državi. Brate, tražite, ja ne kažem duboka država, plitka je ona, nego dubinskoj državi, kaže ta dubinska država smjenjuje režime, organizuje razne prve stvari kako bi okupirala zemlje i naroda, uspostavila svoju okupacijnu vlast i slično. Ako je on oduzeo te izvore finansiranja, moramo i mi to da ukinemo. Vi ste, gospodo, izdajnici. Ako vas ona agencija ili neka druga finansira, oni vas neće finansirati za bilo kakvo dobro, pogotovo naše, ali ni vaše. A druga stvar je da mi moramo, pored Saveza studenata, da u odbranu nauke i univerziteta i školstva u cjelini obnovimo rad tih naučnih i stručnih udruženja. Sva ta naučna i stručna udruženja trebalo bi da se sastanu. Pored toga ona su bila prilično rascjepkana. Mi imamo nekoliko lingvističkih, filoloških i tako dalje udruženja, a u stvari trebalo bi formirati neko filološko, istorijsko, srpsko
filološko-istorijsko društvo. Jer kada je sa boljševičkim prevratom, kada je došla ta nova, u suštini judeo-pseudo-komunistička vlast sa Leninom, Trotskim, Stalin je to poslije izmijenio i oslobodio i Rusiju i čovječanstvo i zato Lenin je ostao amanet svim, bilo ko može da ga zamijeni, a ne nikako Josip Vissarionović, jer je Stalin zapravo imao namjeru da taj socijalizam, komunizam i ostvari, što je on i uspio i odbranio je čovječanstvo i Rusiju naravno od fašizma, od nacizma i fašizma, a judeo-pseudo-komunistima nije uopšte bio cilj uvođenje bilo kakvog komunizma, nego da ne bi ko drugi bio na čelu tog pokreta, pa onda vrlo brzo da konstruju kao eto, to je utopija, ne može to nikako da se ostvari, mi ćemo preći na NEP, novu ekonomsku politiku, i gdje je Lenin sa Trotskim stao, tu su nastavili Gorbačov i Jeljcin u onom pokretu, to je bio u stvari isto jevrejski pokret, jevrejske mafije, tačno u Rusiji. To je bio zapravo desant te dubinske države, a ne kao nekakav poraz Rusije u hladnom ratu, kao pobjedila ih ta zapadna civilizacija, što nije istina. I u vezi sa tom temom, vidite, Boljševici su odmah ukinuli su tomu Akademiju nauka, omladine za ruski jezik, književnost i tako dalje, a glavna je bila stvar da razdvoje istoriju od filologije. Veliki univerziteti carske Rusije imali su fakultete, istorika, filologijski fakultet. Tu se učila i istorija i filologija i onda se ne bi desilo kao što se danas dešava, da kod nas imamo vrhunske lingviste, oni znaju sve o jeziku, ovom ili onom, a ne znaju ništa o narodu. Znači, kad se kaže srpski jezik, to znači to je srpski jezik i srpski narod. I u tom smislu trebalo bi široka ta univerzitetska okupljanja formalizovati, da oni daju mišljenje o svemu što se dešava. Ne može se desiti da pa makar bili i okupirana kao što jeste Srbija, i to vidite koliko stepena te okupacije, da dođe jedan kao osnivač nekakvog privatnog univerziteta i da kaže u vladi Srbije, čitave vlasti, ima više njegovih studenata nego sa svih univerziteta u Srbiji. Znači, moralo bi biti to, da kažemo, ta platforma ljudi od struke i od nauke, a međusobno će se oni lako prepoznati. Tamo ne može neko da priča ono što priča u našim medijima i vlastima i tako dalje. Onda bi isto trebalo da se ta isekana društva, hemijsko, fizičko, matematičko, znači ipak prirodnjačko, matematičko, srpsko društvo. Ali u vezi i sa našim nazivom Sabor univerzitetskih profesora. I tome bi trebalo uvijek dodati Sabor srpskih univerzitetskih profesora. Znači, naša kultura bi morala da dobije srpski predznak. Znači, ako imamo pozorišta, mora sad biti srpska. Znači, tamo ne može da radi kao ni na univerzitetu niko ko nije srpske etničke i kulturne pripadnosti plus prijatelji srpske kulture. Mene su Rusiji proglašavali da sam drug ruske kulture. A ne oni koji mrze Srbe i srpstvo, besplatno
koriste srpski kao svoj književni jezik, a sve rade da uruše i našu kulturu, i našu državu, i sve ostalo. Znači, sabor srpskih univerzitetskih profesora, filološko-istorijsko društvo, srpsko društvo prirodnih nauka, prirodnih i matematičkih nauka i sl. Znači, to mora da bude baza na osnovu koje bi se mogla kristalisati, da kažemo, ti različiti putevi do slobode. Jer ne treba smetnuti suma da mi u ovaj oblik okupacije nismo došli na bojno polje. Eto, ja sam izašao na to bojno polje u Hagu i nisu im mogli ništa. Tu su bili angažovali nekakvoga Johna Ostojića koji brani onoga Bearu, a kao dobio mogućnost da mene kao napada kao eksperta, da bi to može olakšao Beari njegove zločine koje nije radio za srpski narod, nego onoga koga je angažovao. Dakle, mi moramo da vas postavimo sve te srpske ustanove od naroda, od dna, odnosno, da kažemo, od početka. Mi, po duše, imamo još veoma mnogo tih okupacionih projekata. Malo prije sam rekao, nisu nas uopšte oni pobijedili, nego sve na prevaru. Na primjer, 5. oktobra, koliko je ljudi glasalo za Vojislava Koštunicu, koji je Jevrej, to je Jevrej po majici, je dobio zadatak, nisu oni njega mogli natjerati da on nije morao da radi zločine, ali on je dobrovoljno zločin napravio. Prvi zločin sastoji se u tome da je on prihvatio da je tobože dobio izbore, a nije dobio. Drugo, kada je došao na vlast, da on se govori kako ništa on to ne zna, ni ko izručuje i tako dalje, ali jedan od zločinačkih poduhvata njegovih bilo je da je on uveo takozvani bosanski ili bošnjački jezik, takozvani crnogorski, takozvani hrvatski i tako dalje. Znači, on je počeo da rastače naše univerzitete. Znači, mi moramo apsolutno stati na tu poziciju naučnu. Nigdje u svijetu niko nije uspio da sad jedan isti etnos, jedan isti jezik, da proglasi to nije jedan jezik, nego to su ne znam koliko jezika, pa onda kada su to takozvani politički jezici, tako dalje. Znači, mi moramo ukinuti sve te takozvane jezike, odnosno preimenovanje srpskog jezika na teritoriju Srbije. Pored toga, ti koji govore srpskim jezikom maternjim, a kažu da su Crnogorci, da počnem od njih, ili Bošnjaci, iako u Srbiji nikih Bošnjaka nema, Bošnjaci su u Bosni, a poneki je došao iz Bosne pa je donio prezime Bošnjak i među katolicima, i među pravoslavnima, pa čak ima u Crnoj Gori jedno prezime Bošnjak koji je u stvari islamske vjeroispovijesti. Ali mi tu imamo još nekoliko izuzetno važnih stvari kada je riječ o školstvu. A to je da smo mi prihvatili i taj okupacioni, da kažemo, projekat, da mi ne štampamo sebi udžbenike. Znači, mi uvozimo udžbenike iz Evropske unije, čiji članovi nismo, niti treba da budemo. Dolaze nam udžbenici iz Hrvatske, iz Njemačke, iz nekih drugih zemalja. Znači, i prvo moramo vratiti svoje udžbenike. A dok se ne naprave novi udžbenici, znači moramo vratiti one udžbenike koji su bili
do 5. oktobra, znači to je jedan simbolični znak, kada su počeli ti talasi okupacije Srbije, znači moramo imati svoje udžbenike. Da li je sve funkcionisalo dok je bio Zavod za udžbenike, dobro je to funkcionisalo, može se to popraviti da imamo i neke alternativne, da kažemo, i izdavače, da uvijek imamo konkurenciju, osim jednog udžbenika da imamo drugi. Pored toga, ako imamo tu platformu, da kažemo, filološko-istorijskih stručnjaka, onda se ne bi moglo desiti da se pišu udžbenici iz ruskog jezika, ne iz ruskog, nego iz srpskog jezika, i da se dalje sve govori da je to hrvatski jezik, da su njegovi dijalekti štokavski, čakavski, kajkavski, iako je to naučno potpuno razotkriveno. Znači čakavski je stvarno jezik i to hrvatski, kajkavski, iako oni sebe zovu Hrvatima, to nije ni hrvatski, ni srpski, nego ogranak slovenačkog, štokovski, to je srpski i to je potpuno sve jasno. Ali nama u tim udžbenicima, bez obzira što je nauka sve to, da kažemo, razjasnila, oni nam dalje pišu te udžbenike. Znači, i to malo udžbenika kao što su pomoćnih udžbenika koji su kao naši, opet su angažovani ti koji su u tom i takvom obliku kulturne izdaje. A onda mi smo došli do te da sad nam uništavaju jezik iznutra, pomoć te rodne ravnopravnosti, pa sad brojne imenice koje su formalno muškog roda, a odnose se na profesije bez obzira na, da kažemo, to da li tu profesiju vrši muškarac ili žena. Znači, i zaveli čak takve zakone i propise da treba da se kažnjava neko ko se pravilno koristi svoj jezik. Prije neki dan bio sam u Nikšiću, jedna djevojčica tamo u nekoj djevojčinici koja je pitala, ona je u nekoj toj zanatskoj školi i ona kaže da uči, kaže, za kuvar. I normalno pravilno govori, a zamislite kad ona rekla uči za kuvaricu. Pa za kuvaricu ne treba ni da učiš sve su žene, a Boga mi mnogi muškarci su dobri kuvari. Znači tu postoji to ime kuvar, to je profesija. Kao što je dekan, to je titula i piše tamo dekan i u zakonu i onda bi trebalo se takve stvari raditi. Znači u vezi sa ovim o čemu mi govorimo, mi zaista imamo veliki broj tih slojeva izdaje i veliki front gdje bi trebalo da se angažujemo, ali tu imamo jedan prilično veliki problem, a to je što smo mi kao narod prilično naivni i vrlo često smo u zabludi. Mislim da nas je kolektivno vrlo lako obmanuti, da ne kažem, prevariti. I tu je problem veliki što, pored čistih izdajnika, da kažemo, stranih plaćenika, koji bi se lako mogli razotkriti, mi imamo jedan veliki broj ljudi koji mogu biti u nekoj profesiji vrhunski, mogu biti pisci vrhunski ljekari i tako dalje, ali ništa se ne razumiju u ono što se dešava u politiku. Tako, a pričaju, znači oni pričaju o svemu i svačemu. Ima ja tu više ljudi u društvima i sad oni sve poštuju ono što ja govorim iz lingvistike o jeziku. A ništa me ne slušaju, ima je druga struka politikologija. Ja sam zasnuo jednu politolingvistiku kao pomoćnu filološku nauku. Jer vidio sam da o političkim zbivanjima ni istoričari skoro ništa ne znaju.
to jest historičari mogu biti odlični za ranije faze. Njima treba distanca, treba im 50 godina, potrebni su im dokumenta, a šta ćemo kad tih dokumenta nema? Znači mora se na drugi način da se razotkriva šta se to dešava danas u svijetu i kod nas. I u tom smislu, vidite, politolingvistika i naravno politikologija kao disciplina vrlo su važne za otkrivanje onoga što se dešava sada i u srpskim zemljama i van njih. I meni se ponekad čini da bi trebalo za one koji javno govore, a govore u najboljem slučaju poluistine, a bolje reći laž čistu nego poluistinu, jer kad neko kaže laž, odmah se vidi da je laž. Ali kad ti kažeš poluistinu, to bi trebalo na neki način da se sankcioniše, tu bi trebalo bi uvesti neke titule budala 3. stepena, budala 2. stepena, budala 1. stepena, da se budale zaista da ne govore ono o čemu ne znaju. A onda bi se lakše i ovi koji su strani plaćenici, a to uopšte nije teško, prvo odakle tebi taj novac, odakle znači ako ti sve to pokažeš, odmah bi se vidjelo da koji su ti strani plaćenici, ali nisu oni toliko brojni koliko ima ovih koji su izmanipulisani, neka što su izmanipulisani, nego oni više slušaju te laži koje im se serviraju preko medija, a u stvari kada bi se u tim medijima i na neki drugi način, ako bi smo imali te tribine u Sava centru, na raznim drugim mjestima, pa da se narod okuplja, da se tu sučeljavaju naravno mišljenja, ali onaj koji nešto ne zna, on treba da se pokrije ušima i da se bavi onim što zna, a za ovo drugo da sluša. Eto, ja sam nagovijestio nekoliko tih tema za... Hvala vam, pa evo ja da zahvalim gospođi Gordani Handriga-Mikulić što me pozvala i za odličan ulog i također i profesoru za njegov govor. U stvari, moj podnaslov je osvajanje slobode, sa čim je i počeo profesor svoj govor. I naravno iznošenje istine, što je neophodno da što više istine iznosimo u javnost da bismo uopšte, da bi ljudi imali predstavu o tome šta se događa i da bi uopšte mogli da nekako reaguju kako treba. Sad, stradanje 16 ljudi, rušenje nastrešnice u Novom Sadu, 1. novembra 2024. godine, kao što znamo, okidač studentskog protesta. I to je simptom javne nesigurnosti, kada se pokazalo da narod ništa ne može zaštititi od korumpirane i rušilačke vlasti. I to je izazvalo veliki društveni sukob u kome je vlast pokazala veliku meru represivnosti i ogromnu neodgovornost, čime uništava školstvo, pravosudni i medijski sistem. To je vezano za politiku enormnog zaduživanja koja izaziva društveno truljenje. Kako se osloboditi u uslovima posledica višedecenijskih poraza naših naroda, štetnih globalnih uticaja, što bi profesor rekao dubinske države, i velike društvene krize koja dugo traje. A posljednjih decenija od velikog društvenog i materijalnog razaranja, kolonijalnog položaja u kojem nas je doveo takozvani milosrdni anđeo, nakon bombardovanja naše zemlje 1999. godine. NATO je u enormnoj meri razorio našu infrastrukturu, zagadio životnu sredinu i ugrozio ljudske živote. Nadalje, porobili su naše institucije i neprestano nas uslovljavaju s pomoći instaliranih antisrpskih vlasti, dovodeći do višedecenijske političke, moralne, ekonomske krize
i uvodeći nas u dužničko ropstvo. I doživljavamo ogroman demografski pad, sve veći zadnjih godina. U naše društvo su duboko infiltrirane strane službe, pošto rasprodaje i enormno zadužuje zemlju. Aleksandar Vučić na vlasti, odnosno njega, čuva bar 60 stranih obaveštajnih službi iz 35 zemalja, sa 4000 agenata, na terenu koji prave obaveštajnu mrežu, a što je prema broju stanovnika našeg rekord na planeti. A sa druge strane omogućeno da domaće obaveštajne službe BIA, VOA i VBA da budu posvećeni lovu na neistomišljenike vlasti iz naroda koji ih plaća. Građani prema tome plaćaju sistem koji ih uništava. U javnosti se iznosi da u Srbiji ima preko 40 dolarskih milijardera i 33.000 milionera. Podjarmljujući medije, zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast i javnost koja oblikuje svest ljudi, vlast je lažima i protivrečnostima dovoljno uništila javnost da ona uglavnom ni na šta ne reaguje. Sa opozicijom koja ništa ne rizikuje, taj sistem je zatvoren. Stvoren je autoritarni sistem u kome društvo truli. Ćutnja koja je trajala godinama je dovela do velikog oboljenja celog društva i mi stalno biramo između zla i goreg. Sada su nam akutno ugrožene svetinja života i obrazovanja. I mi moramo dati podršku studentima koji vape za slobodom u nastalom autoritarnom sistemu. Studenti su začetnici narodne bune. Oni su došli u žižu pošto ugrožavaju interese kako vlasti, tako i opozicionih stranaka. Pokazali su da je moguće biti i rodoljubi i oni koji se bore za zakonitost na našoj političkoj sceni fali takva patriotska opcija. I moramo im pomoći u borbi za solidarnost i kulturu opstanka. Univerzitet je stariji od ove vlade i svih predsjednika i niko nema pravo da taj univerzitet urušava, a to je vlast započela 2024. pre pada nasrešnice. A sada Macud to nastavlja i u svom ekspozeu je rekao da će forsirati finansiranje stranih i privatnih fakulteta. Ako bi se prekinule blokade, oni će nastaviti još jače da guše univerzitet. To je ista vlast koja je 98. promenila zakon o visokom obrazovanju, Šešelj i Vučić. Ovih dana je rektorski kolegijum i dekanija Univerziteta u Beogradu objavila tekst inicijativa za spas Univerziteta u Beogradu. Uglavnom, oni su podržavali i podržavaće studenta, ali moraju da gledaju kako će institut da preživi. Pozitivne promene na univerzitetu se ne mogu dogoditi bez promene sadašnjeg sastava zakonodavne i izvršne vlasti. Sa ovom vlašću se lako dolazi do diploma i zapošljava kroz partijske lojalnosti. To nije društvo koje može da opstane i da se razvija. Čuvanje visokog obrazovanja je spašavanje države i neophodno je držati se ustavnosti. Evropa će gledati kako da posle Aleksandra Vučića dovede takođe poslušničku kvinslišku vlast. Zanimljivo je da je profesorka Erika Černovet analizirala uspešnost protesta u svetu i rekla da mirni protesti su duplo efikasniji od nasilnih protesta. Znamo za Gandijeve mirne proteste, ali evo i ona je to našla. Prema tome, ona kaže da kada na jednom protestu u špicu učestvuje 3,5% stanovnika, istorijski se nije desilo da u toj zemlji diktatura nije srušena. A prema tome na protestu održanom 15. marta je za to bilo dovoljno 220.000 učesnika. A prema nekim podacima je bilo bar duplo više. I na tom mirnom skupu je propuštena prilika da studenti zatraže ostavku Aleksandra Vučića. Svakako bi se moglo reći da je greška što su ga tretirali nenadležnim, a upravo je on kršeći ovlašćenja na mestu predsjednika sebi prigrabio poluge vlasti i time postao za sve odgovoran.
To što jeste u njegovoj nadležnosti da raspiše izbore, sada Aleksandar Vučić izbegava da uradi. Ono što unosi bojazan je što ne znamo pod čijim uticajem ova deca, studenti, mladi ljudi na ulicama, pod čijim su oni uticajem. Naziru se manipulacije, koristi se, i ezoterijska simbolika, kao što su raskršća, krvava ruka i tako dalje. Iako ima tu i sasvim autentičnog protesta i divnih rodoljuba, ali znamo da ima sigurno i uticaj stranih službi, možda englesko-nemački, ali znamo da su nam Englezi više puta u istoriji podmitali scenarije kojima bi za svoje interese nas uništavali. Okupatorima zapravo nisu potrebni obrazovani ljudi. I može se postaviti pitanje da li je ovo put za uništavanje našeg školstva u kome će studentski pokret biti zloupotrebljen. Nadajmo se da neće i to se neće dogoditi ako se budu držali Ustava. Ja sam mnogo više, ali mislim da je možda bolje da ostavimo vremena za diskusiju. Znači, šta su sve neki planovi, ajde da kažem, naših neprijatelja. Recimo, početkom maja 2018. su zemlje Kvinte donele strategiju, pod navodnicima, parkiranja Srbije pod jednu šljivu, što treba da se odrazi na redukciju teritorije Srbije, zatim na redukciju stanovništva, na odliv mozgova, na priliv migranata, da ovde bude sabirni centar, na redukciju nacionalnih resursa i redukciju suvereniteta naroda, ubod u parlamentarni sistem, kupovinu stranaka, pojedinaca i svih onih koji uče u donošenju zakona i generalnim pravcima razvoja Srbije i redukcija nacionalnih korena identiteta srpskog naroda. Vidimo da su dosta radili na tome. Sve što se događa u direktnoj koliziji sa našim vitalnim nacionalnim interesima, kao što je predaja Kosova i Metohije, kao što je rudarenje, zbog toga taj naš interes nije ni definisan. I jako je bitna analiza strategije na kom stepenu rasprodaje naših nacionalnih resursa smo mi već izgubili budućnost. Sad o Evropskoj uniji svakako da to nije naš put i da treba da se po svojoj prilici okrenemo BRICS-u, pošto je on na bazi zajedničkih interesa, a Evropa je bivša imperija. Dakle, ukoliko se ne sprovede definisanje vitalnog nacionalnog interesa i novog sistema bezbednosti koji bi ga čuvao, onda bi sve promene pale u vodu, sve što su studenti osmislili. A inače, prema nekim analitičarima, danas sam baš slušala gospodina Cvjetina Milivojevića, on kaže da ne bi bilo tako čak ni teško sad izaći u susret studentskim tim interesima i može da se proglase i izbori, da je potrebno nekih, ajde možda i 3 meseca da se stvori ta neka, mi smo ovde pričali o vladi nacionalnog spasa, kako god da se zove, da li je to ekspertska vlada ili prelazna vlada, da je moguće sa tim, sa nekih 5 ministarstava, da se pripremi taj neki okvir u kome bi se onda mogli ti izbori uspešno i obaviti i kontrolisati i da je sve to moguće. Koliko je moguće, ne znam, ali svakako treba pokušati, treba dati studentima podršku koliko oni to budu od nas tražili, ali svakako da će im biti potrebna svaka moguća i savjet i podrška koji oni budu mogli da dobiju, jer će biti veliko mešetarenje i velike prevare. Mislim, naš narod je nekako uvek znao da prepozna pravog neprijatelja onda kad je on bio otvoren. A mi smo već dugo u uslovima kada nam tako
pomeću svoje neke agende i dugo planirane, više decenije planirane te neke svoje planove, da ljudi to ne mogu možda ni da prepoznaju, ni da se na pravi način odbrane. Eto, toliko sam htjela sad, naravno. Ništa, da pozdravimo i ovo izgledanje. Pa sad, zaista, što kaže, smisao svega ovoga i okupljanje tako je zapravo cirkulacija ideja. Ovo društvo ima izuzetnu blokadu cirkulacije ideja, ima i kada ima nekakvih dešavanja i kada nema nekakvih dešavanja i to je nešto što i u ovom obimu se teško odvija. Sami ste profesori rekli da drugi prostor bi zapravo podrazumevao opšte drugačiju bitku za koju moguće da imamo sposobnosti, a moguće da ne. Zato ćemo gledati da očuvamo model koji i gledat ćemo ako možemo da ga proširimo, znači na način na koji može to da se proširi, jer smo svedoci da sve što se, znači nešto što traje pa se pokušamo prosto proširiti i napraviti drugačiju dinamiku da završi na sasvim drugi način. Nego, evo, upitala bih vas, da li, kako smatrate da su problemi i opasnosti angažovanja omladine, recimo u uslovima kako nas zapravo vlasti često puta obaveštavaju bankrota, recimo, visokoškolskih ustanova, da one ne mogu na taj način funkcionisati, da treba da budu dovedene u to stanje, da, što kaže, nema nikakvog konsenzusa, znači sa predstavnicima fakulteta i tako dalje. Do kakvih problema može da dovede takva situacija, recimo, ako se desi? Da li bi to bio dovoljan uslov zaista aktiviranje građanskih nemira, jer bi potencijalno ta energija konačno otišla što kažemo, ono na drugi način da se bori za svoje pozicije. Šta vi mislite o tome? Oboje, da. Mislim da po svemu sudeći i ovu vlast koja je formirana na bazi one prethodne također izdajničke vlasti i ove proteste u stvari organizuje ista, kako da kažem, ista dubinska država. I oni očito misle da im nije sve Vučić potpisao što su oni mislili, to jest nije i formalno priznao kao Kosovo. Da ne govorimo o sankcijama Rusiji, to je možda manje važno, ali je Republika Srpska važna i sad je tu problem kod nas da ovdje zaista imamo elemenata obojene revolucije. Ja sam, kad je ovo počinjalo, ulazio na katedru za srpski jezik, koja je u zgradi rektorata, a tamo jedan od tih disidenata iz onog pokreta Otpor, sad je on tu, ali on više nije student, on je vanredni profesor, kaže, Filozofskog fakulteta, nije htio da mi kaže na kojoj grupi, vjerojatno na istoriji, i sad njegova studentkinja je tu također to profesor. Znači da ima toga, apsolutno ima, znači elemenata obojene revolucije i naravno ti koji su primali novac od tih nevladinih organizacija. Znači to bi trebalo da se eliminiše. A drugo, trebalo bi da se studenti organizuju na način da ulaze, oni nikako ne ulaze u salu heroja na Filološkom fakultetu, pa da tu definišu svoje stavove, ovo što oni postavljaju i univerzitet, ovo što smo dobili sad rektorat i dekani, a sve to nemušto, to nema ništa opipljivo, te ne znam, izbori, pa opet će se izbori manipulisati, to uopšte ne znači
da kad neka stranka dobije ili ne dobije izbore, to znači i da dobije veći broj glasova ili ih falsifikuje, to uopšte ne znači da je to legalna vlada. Znači, mi smo skloni da kažemo da je to demokratija. Iako je demokratska vlast, demokratski izabrana, to što nije tačno, prvo sama riječ demokratija, već jedno 30-40 godina, apsolutno i bez izuzetka, znači okupacija. Ako sjećate, Biden je čak okupio sabor, da ne kažem sabor, svih demokratija, a nije kao pozvao Mađarsku, na primjer. Zato što Mađarska nije okupirana. Ili je to samo djelimično. Znači, demokratija jednako je okupacija. Demokratska partija, okupaciona partija. Demokratska partija Srbije, okupaciona partija Srbije. Priljev demokratski ima dva značenja. Jedan je okupirani, demokratska Srbija, znači okupirana Srbija. A drugo je okupacija. To znači da bismo mi morali imati neke oblike koje smo kroz istoriju imali, da stvarno narod neke oblike svoje neposredne vlasti ispoljava. Uzgled da kažem, u Rusiji, patrioti ruski, odavno su napustili tu riječ demokratija i oni zamjenjuju umjesto nje u pravom značenju kažu narodovlasti, kao vlast naroda. A mi smo imali po onom ustavu od 1963. godine imali smo stvarno jednu mogućnost da narod preko svojih profesionalnih udruženja, imali smo tamo, ne znam, prosvjetno vijeće, imali smo, ne znam, 5 vijeća. I kad se vidjelo da to može da dovede do slobode naroda, onda je režim Josipa Broza krenuo u one amandmane, u pripremu za Ustav 1984. Zakon o udružnom radu, kada je potpuno uništena ona, kako da kažem, tržišna ekonomija i tako dalje, znači okupacija Srbije je počela već tada, da ne govorimo da je na vrhu te vlasti Josip Broz i tako dalje, da je to bila jedna tako okupacija svrha, ali narod je prilično iznutra uspijevao da ostvari neke svoje rezultate, a onda kao atak na to što smo bili uspjeli do sredine možda tih 60. godina, onda je krenulo da se priprema raspad Jugoslavije i tako dalje. To znači da bismo morali imati neke oblike, prije svega profesionalne, znači ovdje ako bi se sastalo neko profesionalno udruženje, recimo iz oblasti građevinarstva i svega ostaloga, da se tu, da se oni okupljaju i da mogu da ocjene sa svim pojedinostima ono što se tamo desilo i dešavalo. Isto tako u pogledu jezika, književnosti, udžbenika i tako dalje. U suštini izbori, opet će ih opozicije nemamo, skoro nemamo i ono što imamo sve to rasturano. Drugo, već 90. godina kada su bili sporovi da li u Srbiji da bude većinski sistem ili proporcionalni sistem. Već je to bio stvoren je okvir za kasniju okupaciju. A šta to znači? Većinski sistem, imaš
toliko i toliko izbornih jedinica, izborna jedinica Vranje, bira se jedan poslanik, stranke predlažu i bira se jedan. I tako po svim tim okruzima. Onda se ne bi moglo desiti da tu dođe onaj Čeda Jovanović ili onaj Mihajlović ili razna druge, jednostavno okupator onda svoje te organizacije legalizuje tako što ih priključi ovoj ili onoj stranci. Prema tome morali bi se naći neki novi oblici slobode, znači ako se formira neka vlada i priznaju svi da je ona izabrana, to je većina za formiranje vlade, ali ne možeš ti da neku lezbejku staviš, pa kao meni ona ništa ne smeta. Smeta normalnoj logici, mi smo narod koji hoćemo da razvijamo natalitet, hoćemo normalne uslove. Treba se sjetiti nečega što je karakterisalo od svih naroda jedino Srbe, koliko je poznato, a to je onaj sindrom iz one Hasanaginice narodne balade, oblazi ga materi sestrica kad je Asanaga kao očito, čim je Asanaga Arapović prototip, znači on nije bio Srbin, nego je bio ili Turčin, Arapin i on nije znao za taj srpski koncept stida. Ali ljubovca od stida ne mogla. Znači, žena nije od stida mogla da ode da obilazi muža. U patriarhim našim zajednicama žena ne može da po imenu zove, evo Marko će reći, nego kaže on će reći. I ne smije da mu se obraća kad su tu zajedno, ali nije to sada poništavanje žene, nego ne može ni on. Znači ne može on kaže ajde Milice ili Milici je to, nego samo kaže ona, koristi lične zamjenice, to je bio jedan koncept koji je sprečavao da ima Edipovog kompleksa i svega ostaloga. Pričao mi je jedan moj kolega, da je njegov djed u zapadne Srbije, u nekoj sobi se sastao sa suprugom da se nešto dogovore. Znači, oni tu stoje, vjerojatno su došli da se malo dogovore, a otud ide njegov otac. I skače kroz prozor da ga otac ne bi našao da je tu sa ženom, znači to su bili ti vrlo zanimljivi odnosi i sad ti u jednoj takvoj sredini koja je to sačuvala, nije ni jedan drugi slovenski narod, ni poznati narod u Evropi, imao taj koncept koji je u nauci poznat kao stid Asanaginice. I sad ti tu određuješ nekakvu lezbejku, ne znam se ni ili muško ili žensko ili šta je sa njom da ti ona bude predsjednik vlade. Već to je okupacija, već samo to što ti dozvoljavaš da ti razne bitange budu u vlasti, to je čista okupacija, to ne može se drugim riječima to nazvati. Ili, ako onaj Miće Jovanović, ili već kako se preziva, kaže sa velikim zadovoljstvom da je polovina u vladi i u vlasti u Srbiji njegovi studenti, a poznato da je on upisio po 10.000 studenta. I u vezi sa tim je i taj projekat da se ti strani univerziteti instaliraju, sve da su to najbolji univerziteti, onda će te univerziteti moći ta internacionalna mafija da studira, da zauzima svoja mjesta. Prema tome, nikakvi strani univerziteti ne treba da budu kod nas, nego bi trebalo redefinisati i te privatne univerzitete. Ja znam kakvi su i kakvi mogu biti. Ima i koji vrlo dobro funkcionišu. Jedan je od njih apelirao
u Banja Luci. Tamo se sva predavanja snimaju. Ko se stavljaš izvještaj da se održao toliko i tako koja ti je tema. A nezavisno od toga, jednog dana je tamo držao nastavu, kad pokojni već rektor domara, ovako kuca na vrata, ulazi i odmah znači čak i pored toga što imaju to elektronsko pokrivanje svih učionica, rektor obilazi da vidi kako to ide, da li se nastava održava, a jedan od tih suvlasnika je jednog dana, ja došao, nema studenata, a snima se. Ja onako u vetar kažem, studenata nema. Čekao sam 15 minuta kako je to pravilo. To znači da ima privatnih univerziteta koji vode računa o kvalitetu, tamo je prolaznost negdje oko 50% i tako dalje, ali ima univerziteta tih privatnih koji zaista nemaju kriterijuma nikakvog. A kako bi se to moglo rješavati? Pa prije svega trebalo bi da izbor univerzitetskih profesora na neki način bude iznesen na nivo države. Jer nažalost i na ovim državnim fakultetima primaju na istorijskom fakultetu, na istoriji, tamo se primaju antisrbe. A pošto tih antisrba u nauci nema i ne može biti, znači oni su negdje oko nule što se tiče nauke. Znači morali bi se stvoriti takvi uslovi da se sve na neki način verifikuje na nivou Srbije ili još bolje na nivou Sjedinjenih država srpskih kad se one na neki način koncipiraju. Ja sam u NIN-u 1993. imao jedan ovako članak formu intervjua pod naslovom Sjedinjene države srpske, da je to bio način da se srpske države objedine u tom obliku. Znači, ako bismo imali izbor prema kvalitetu, da ne može ni jedan privatni univerzitet da angažuje nekakvu pjevačicu ili ne znam koga da drži predavanja, nego bi moralo da ima neke kriterijume koje bi bili verifikovani. U Rusiji se i dosta ostvarivalo to da su imali oni, to zvala najviša atestaciona komisija, sve doktorate morali su tamo da budu verifikovani. Iako je s obzirom na oblik okupacije Rusije od Gorbačova i Jeljcina, Boga mi i pod ovom vlašću sadašnje koja je poluruska, polujevrejska, tamo se također dešaju razne stvari u smislu da neko napiše nekav doktorat pa da taj doktorat dobije i tako dalje, toga je izgleda bilo, ali ipak imaju ti načini verifikovanja tih doktorskih disertacija, također izbora, znači mi moramo uvijek znati na osnovu čega si ti, Marko Marković, izabran da budeš profesor. A pored toga može neko da stvarno uradi i objavi doktorat, a poslije se vidi da on iz tog doktorata, iz te oblasti nema ništa. Bavi se nekakvim setarijama drugim, ali tu u toj nauci nema ništa. Pa taj doktorat više ne može da važi. Važi 7 godina, ako ti ništa relevantno ne napišeš poslije toga, to se stavlja u adapt. Jer je tako. Ja moram da kažem da sam prvobitno vaše pitanje zaboravila, slušajući profesora, sam imala dosta tih nekih... Ekonomski pritisci na univerzitet. A da, ekonomski pritisci na univerzitet. Pa naravno... Odnosno, eto, kakav bi problem moglo da izazove da univerzitet ipak ostane u blokadi, odnosno da ne sad, odnosno iz bilo kojih razloga, šta bi tada moglo da nastane, kakve bi posljedice moglo da izazove dugoročne u odnosu i na populaciju studentsku. Mislim se pre svega na to
Na kraju krajeva velike probleme funkcionisanja univerziteta potiču od vlasti. Tako je. Raznim ucenjivanjima, raznim uskraćivanjem, znači uticaj na ograničavanjem autonomije i tako dalje. Znači, kakve posljedice blokade iz bilo kojih razloga mogu na studente da... Pa upravo je to i ovaj dokument inicijative koji je izdao rektorski kolegij ili profesorski, gde su rekli drugim rečima da oni jesu bili za to da podržavaju studente i blokade i sve, ali da oni u stvari ne mogu da ulaze u dalje podršku u njihovom sada političkom angažovanju, kada oni traže izbore, kada se pojavljuju kao politička ta neka snaga. I naravno, dosta tog provejava o kako bi funkcionisao uopšte univerzitet. Sad naravno da finansiranje sa budžeta ide finansiranje univerziteta. Isto vlast kao takva može da zavrne slavine, kao što je pretila, kao što je Vučić rekao da će I kao što profesorima hoće, mislim, zakonom sada da promeni to. Naravno, i to, kažem, bila je opasnosti da se zakon još krajem 2024. Izglasao, nije, pa su sad ponovo nešto krenuli sa tim, pa su organizovali nekakvu komisiju, koja, znate kako već to znači kad oni to organizuju, koja bi trebala da u stvari taj zakon izglasa, a u stvari velika opasnost da oni sada forsiraju te s jedne strane privatne fakultete, univerzitete i te strane, koji u stvari su i bez neke akreditacije, koje oni navodno nazivaju renomiranim, ali mislim oni bi morali da imaju, moralo bi da postoji sistem akreditacije što oni u stvari predstavljaju. A podrazumeva se da mi treba da njih plaćamo. Znate, kad bi to bilo da oni hoće da dođu ovde, pa da se samostalno finansiraju, pa hajde i da ih pustiš. Ali, znači, to je jedan način da država može da ucenjuje univerzitet, što ne bi smela u stvari univerzitet, da ima autonomiju, ali dovoljno su bahati da mogu sebi da preuzmu, počevši od Vučića koji se identifikovao, vlast to sam ja, tako da on, što mu padne na pamet, sve može. Sad, naravno, postoje i ti neki, što sam rekla, te strane službe, strane uticaj i mi ne znamo dovoljno o tragovima novca, na primjer, koje su sve te organizacije, vladine, nevladine, kojih finansira. Nedavno je dobro Trump ukinuo te neke finansiranja od USAID-a, ali znamo da je USAID finansirao taj neki, da kažem, reformu našeg pravosudnog sistema svoje vremeno i da je država, da je Srbija jedna od prvih država koja u stvari pod tom nekom, da kažem, kapom USAID-a u stvari reformisala svoj pravosudni sistem. U suštini je izgubila tu svoju, šta je to, zakonodavnije, one 3 grane vlasti, tu granu vlasti izgubila. Tako da, sve su to, šta sam još, pa i ta profesionalna udruženja koje profesor pomenuo, sve su to u stvari udruženja koje bi mogla da ocenjuju kvalitet i tu neku legitimnost i nekih, ajde kažemo, ustanova koje se pojavljuju, koje bi mogli da plediraju da budu finansirane. Izvinjam se vas prekljeno, da li zapravo žele da ukinu strukturu, prosto strukturu, organizacionu strukturu koja je postojala pre, da bi se stvorilo jedna atmosfera u kojem se svi mogu, odnosno gde nema zapravo institucionalne, nema kriterija, nema institucionalnog praćenja tokova obrazovanja, nikakvih tokova. Pa i sve vreme se radi na snižavanju kriterijuma i sam sistem Bolonje je bio taj koji snižavao kriterijume naše
našeg visokoškolskog obrazovanja, tako da to već decenijama nazad ide, ali naravno da ovi koji su nas ovi koji su nas okupirali, znači NATO nas izbombardovao, oni uopšte, mislim, te evroatlantske i uopšte te zemlje Kvinte i kogod da je ovde stavio čizmu, da kažem, u vrata naše zemlje, je u stvari išao na to da uništava naše institucije. Sačekat ćemo Gordon. Kako se boriti protiv Elizde, da. Ništa. Znači, smeniti učitelja. Početak, da. I zapravo treba raditi sve ono što mi ne radimo, što do sad nismo radili. Na koji način? Znači, kako se izboriti protiv ovih manipulacija što ste vi pričali preko televizije, ne se vrše preko TV-a sa nacionalnom frekvencijom, koju prati većina našeg stanovništva, tako, jel? Na koji način? Oni su apsolutno tamo se ili laže ili ne kaže. Znači, prava informacija, mislim na vesti ovo bitnije, to praktično ne postoji. Na koji način se izborimo protiv tog problema? To je možda primarni problem, da bi mogla da se uspostavi neka organizacijna struktura u masi, u narodu, koja će u određenom trenutku na poziv da izađe i da se ne razilazi 3 dana dok on ne ode. Pa to je što je vlast uzurpirala sve medije i što oni serviraju onako kako njima odgovara te informacije, a naravno da neko može imati mišljenje o bilo čemu na osnovu informacije koje posjeduje. Tako da već decenijama su to velike laži. Ja više ne znam kako narod uopšte može da ne primeti da neprestano lažu. Znaju kako žive, koliko imaju u novčaniku i u frižideru. Koliko sve košta u našem našeg naroda je ogromno. Mislim, ovo je vratno istorijski uzrokovan i tako dalje. Tako da ne može to da bude moment na koji može neko da računa kao neki otrežnjavajući moment, što ja znam. Prosto, vi ste upravo govorili o tome, sve je bazirano na prevari naroda. Na prevari. Narod nema prave informacije i ne može da se uspostavi taj neki izoštren sluh, kako da kažem, za suprotstavljanje svemu što se ovako negativno dešava i što uništava naš sistem. Žao mi je što se setim neke, mislim da je nemačka žena psiholog koja je rekla otprilike da to kad servirate informacije koje su suprotne jedna drugoj, to i nema u stvari ulogu da neko poveruje nešto, nego samo da se nekako inaktivira moć za akciju nekog naroda. Znači, jednostavno, kad vi imate tako jednostavno šartejstvo, narod je zbunjen i ne reaguje više. Možda i to neko objašnjenje zašto smo mi sve ove godine ćutali svemu ovom što nam se događa u ovoj okupaciji. Zbunjeno mislim, ne može... Ja imam konkretan. Kažete. Ja sam još dana bio u Rusiji i Belorusiji. I bio sam sve skupo 12 dana. U Rusiji smo malo prošli, da kažemo, više sam malo bitno. Vi se profesore sećate onih starih kola pobjeda. Ruska, ona grbala ružno. Ali jako lepo. I prošli smo celu tu Rusiju i Belorusiju, od Petrograda do Bresta. E sad, ja sam se zaljubio, ja sam bio i zaljubljen u tu Belorusiju, ali sad kad sam došao, ja sam se stvarno zaljubio. I ja bih tamo ove naše neke iz ministarstva, vi ste mnogo govorili na tom većem brdu od nas ovde, pa da im predložite nekako da oni iz svakog tog nekog ministarstva, pogotovo za školstvo, odrede za prosvetu, neke ljude da ono da vide šta se tamo dešava. Naime, svaka škola je muzej. Znači, muzej nečeg. Muzej to, muzej Svetog Sava, muzej ovoga, muzej. Znači, u svakoj školi, mi kad smo došli tamo, deca su igrala za nas. Kad
ste rekli da ste Srbi Aha. i srpski oficir, taksista nije tamo naplati račun. Majke mi. Jedan je čovjek kad je čuo da smo mi Srbi došli iz kafića, doveo ga ovaj Tatarin, jedan naš drug. Oni su svi, kako ono, Rusi, pa imaju Tatara, pa imaju tih drugih nekih Baskova. Došao čovjek da nas vidi i da popriča sa nama. Ali ja hoću da kažem šta se tamo dešava u tim školama. Te škole, ja sam bio u vojnoj gimnaziji Maršal Tito i mi imali smo dobru školu, ali primaći to je nekoj. Ovo je nešto, znači neviđeno. Sve su deca obučena u uniformu. Ja sam pitao, ovo vojna škola? Ne. Onda unutra se ulazi, ono kao na autobuskoj stanici, normalno sklonili su kada smo mi došli, dežurni je tu, neke žene. U svakoj školi prirodno odelenje, pedijatar i onaj zubar. U svakoj školi. Onog Lukašenka, oni ga obožavaju. Znači, čovjek je uspostavio takav red u onoj državi, da je to nešto neviđeno. A škole, pošto sam ja se bavio malo školstvom, odnosno obukom, više nego školstvom, bio sam nastavnik letenja i poslije sam bio u ovom komandi i tako dalje. Šta hoću da kažem? Školstvo kod njih je fenomenalno. To je nešto, a ona dečica, pa pre svi mirni, niko ništa. Znači, na zgradi, ne možete kakav je onaj grafit. Znači, ovi naši, da se skupe njih 10, im se tamo organizuje jedan, što kaže, ciljene, da mlade, pošto smo imali suku da ja jedno vodili neku delegaciju u Mađarsku, oni kaže, ajde, završavajte taj, kako se zove, taj sastanak je jedan kupujem deci, unukama, da kupujem poklon. I kobasice. I ovo je, znači, jedna ciljena ekskurzija da vide kako se lepo radi. Ovo ovdje. Ono što smo i pre 20 godina, čak, da ne pričamo o 40 godina. I sad, ja sam u Trsteniku, pre neki dan skupio neke klince, rođene 58. i 59. godine, pa smo 65. upisali taj prvi razred, pa smo bili u toj našoj školi Živadine Apostolić, pa me pitaju kako, šta niste, pa ja kažem, u redu, a pod utiskom ove Belorusije. Kako, profesora, ako možete da potičete malo, a ovo će neko i da, verovatno, i da sluša, definitivno ima uvijek neki analitičar. Možda pregleda ima 200-300, ali taj koji sluša, ovo je pravo. Ja bih to podržao da još to se tiče samo Belorusije, ali ne i Rusije. Iako Rusija ide taj proces da je ona, da kažem, sve te naslage koje nisu se završile sa Jeljcinom, koje su trajale sve do skora i dalje. A što se tiče Belorusije, znači ona je prvo kod njih nije bilo, kako oni nazivaju, prihvatizacija, pljačke tih državnih, društvenih firmi i tako dalje. Sve je sačuvano, s tim što je Lukašenko, odnosno njegova vlast, svima koji su htjeli da se bave nekim biznisom, davala neke povoljne kredite, olakšice da bi mogli da 1% za mlade kad se uzme. 1%. Tako da je, ali isto to sve važe i za univerzitet i za njihove škole. Zaista, ako bi bila neka zemlja, ja bi mogao da kažem, Boga mi u Evropi, to je jedina slobodna zemlja, Belorusija. Nije slučajno onda kada je bila ona takozvana korona, nije niti je zatvarao, niti je tražio ko hoće možda se vakciniše i tamo je to prošlo, oni su imali stadion, imali sve kako treba. Znači, i njihova televizija
Mi ovdje u Beogradu zaista imamo jednu od tih njihovih televizija, kad pogledate čak i ono takmičenje, one kvizove i tako, to je sjajno organizovano, to su suštinska pitanja, to je sve basketno, to je na najvišem nivou. Možda je nekad prije 40-50 godina i kod nas bilo dosta dobrih tih kviz emisija, sada je sve to šta piti, ono što ne bi trebalo da pamte i tako dalje kod nas. Tako da je to zaista tačno da bi se morali da se oslanjamo, ne samo ono što smo nekad imali i više nemamo, nego i na zemlju koja je sve to sačuvala i umnožila. Neko kaže kako je to tamo sovjetska komunistička vlast, pa to je maksimalno iz onog sistema, što nije tako loš sovjetske vlasti. U tom sistemu sovjetske vlasti najgora je bila ta kapa komunističke partije koja je sve kontrolisala. I Rusi u tom periodu govorili, pa mi nismo protiv Sovjeta, oni su za Sovjete, nego protiv Sovjeta su bili ovi koji su preko partije, kad je Gorbačov ušao u Politbiro. Ništa nije mogao da krene od onih stvari koje je naopah, koje je krenuo, okupacionih, tek onda kada je ta mafija jevrejska u tom Politbirovu dobila većinu. I poslije toga je mogao da radi sve ono što je radio. Bez obzira na tu, kako da kažem, Sovjete, izbore Sovjete i tako dalje, a u Bjelorusiji više nije bilo nikakve te kape komunističke, nego je ostala ta narodna vlast i u interesu naroda je tamo sve rađeno. Tako da je to zaista tačno. Na kraju on je prvi došao kod nas da nas to smo podrži. uzvratili lepo. Tako da treba se oslanjamo naravno na Bjelorusiju, na bjeloruski narod i naravno na ruski narod, a ne toliko na rusku vlast, jednostavno na onom Hepiju, jer nešto malo blago kaže da je tu najveći problem odnos ruskog naroda i te političke vlasti, onda tu bi neki advokat, pa kako on to može nešto zna, a ja znam da je najveći problem sada u Rusiji to što vlast putava armiju naroda, a ne bi ni došlo do toga, da nije Jelcin rasturio Sovjetski savez i da nije mnogo prije toga, da nije Lenin te čisto ruske oblasti priključio Ukrajini, to može da Ukrajina ima radničku klasu. A i sada bi se to mnogo lakše dešavalo kada bi oni rekli ne priznajemo rasturanje Sovjetskog saveza, nego se treba da se svi unutrašnji odnosi, da Rusi sa svim tim narodima se sporazumiju šta je njihovo, šta nije. Jer ovo kod nas pomenuti, pošto sam pomenuo Pandurevića, kako je to je sada protiv međunarodnog prava, kao da je rasturen Sovjetski savez ili Jugoslavija po međunarodnog prava. To što je priznato od strane te dubinske države i njihovih satelita, to uopšte ne znači da je to legitimno. Legitimno je donekle, odnosno ono što je posle Drugog svjetskog rata stvoreno, to je na osnovu rata koji je bio borbe za slobodu i tako dalje, a ovo se ostalo je nelegitimno. Jugoslavija je potpuno nelegitimno rasturena. Isto tako Sovjetski savez i Varšavski ugovor. Istočna Njemačka je priključena zapadno, oni su izdali te istočne Njemce. Oni sad tamo pate, tamo su nikome nisu priznavali ni te profesorske titule, ne bilo šta. Ta istočna Njemačka se nalazi u nekoj vrsti okupacije od strane zapadne Njemačke. Znači oni su sami sebe okupirali. Nisu, nego okupirao ih je Gorbačov kad je on priključio Berlinski zid. istočnu Njemačku. Da bi još neko postavio neko pitanje, ja se izvinjavam zbog posljedica gripe, ako ste želi. Pa ništa, pošto smo zaista pričali, bilo je pitanja, ja mislim da je bilo i interesantnih predloga. O ovome se svemu mora razgovarati, jer je kriza ozbiljna
i trebalo bi, eto, što kaže, svi koji su svojim mogućnostima da kažu svoje stavove, svoje mišljenje koje na kraju krajeva pred licem javnosti neka bude izabrano ono što se smatra najrelevantnijim, odnosno najprimenjenijim ili najboljim rješenjem, jer ovo što vidimo je u neku ruku neodrživo stanje. Hvala vam još jednom, pozdravimo naše goste iz Hvala, publika. Ne slaže se, ali